Wai chamanikab Jehova kimwoe kongoi eng kaberuret tugul nekonech Jehova eng kanetishenyo nekitesetai ak akwek cheusubech eng kanetishoni. Atindoi kamang'unet ale tesetai Jehova kong'ong'wei tuguk cheechen ak ko chenyikisen. Ko mi kiboitinik chekemi kibagenge kou kila ameche aborwok atou kebeberta netai ako kitabut nekisomani rani ko kitabutab Joshua. Kitabut age nelel kokoketar atindiot nebo lagokab Israel kokomong kondochin Musa. Kakinam nguno kiboitiot age. Ko yotou ae kebeberta netai ak nebo Jumapili sokorubwa Aramaru Stephen sokorub Arube. Irube Evelyn eng betutab kosomok kasi ko metitab lesson neng'ung'et ko lene Evelyn. Len kimitu. Arub eng wikit eng betutab kwang'wan kasi ak summary nebo komut kasi kolen baratet ak katerteret akemwa lesson nebo wikit nenyone kora. Ko abwati ale kitochok ako abwati ale ngot komitei tebutik chekotindoi kemuchi oteb. Kongoi eng biik chekoisubech eng wikit konye koker kele makimi tebutik ako kora abwati ale kitesetai kenoe ng'oliot kibagenge. Ko kakimwa pastor kole lesson nekimite ko lesson nekimite kitabutab Joshua. Ko kitabutab Joshua nelel ko inye nemetindoi ngot imite karibu kanisa nebo Seventh Day Adventist imuchi iwe sikekonin kitabut nebo lesson nebo quarter nekibendi akoi arawetab 12. Ko ngomatindoi kora imuchi inyoru eng online yani copy nebo kitabutab Joshua ak bukuit amu kimite kitabutab Joshua kesomani kibagenge. Ko awekchini Pastor Nyalile kotestai kakemwa ketar kele ng'o nerube kurube ng'o. So testai Pastor. Kongoi mising, kongoi. Kitesetai eng kitabutab Joshua. Eng kaberuret nyo nekisomani kitabutab Joshua. Kongetar atindiot eng kitabut nekobo Musa kokendochi Jehova. Ko kitabutab Joshua ko kitabut ne namegei ak atindiot eng banda nekikondochi Musa lagokab Israel kong'ete emetab Misri eng banda nebo ong'atet nebo tulwet konunet nebo ng'atutik 10 chekikochi Jehova ak kaberuret boisiek chekikomong eng emetab Misri ak biik chekikabwa ibinda nekibo netai nekibo Musa kokakoit komakomi bichotok amu kichang chekibek eng ong'atet kong'et Caleb ak kong'et Joshua. King'et kiboitinik aeng chebo ibinda nekitai. Nguno chemite ko werik ak tibik chebo ibinda age chemengen chekikisikyin alake ong'atet eng banda anan ko kikimutu alak ko lagok eng emetab Misri. Nguno rony kakoit koekitu boisiek chekibo tai chekingen tuguk chekikaakis eng emetab Misri komakomi kotoige nguno banda age nebo biik chemengechen. Kobani kokakoit kole Jehova Musa kakoyamin bani angen ale chang boisiet nekoiyai komut inendet akoi tulwet. Kikakoit tulwet kokipkoru Musa eng yundo akotoi Jehova boisiet ne inegei kokur Joshua. Kokakobata kenyisiek 40 komite ong'atet. Kenyisiek 40 chekimi ong'atet kokinetkei lagokab Israel chu cheibinda age nelel sikobit konai kole Jehova kokikeyomis icheket kong'ete Abraham sigindenywa agui nenywa
kile Jehovah Abraham obedi onyabani emet na nyitat kumiat ako nyitat chego emonoto ko mager ngongatet amu gingumong ngararaita ne birir ko gimong yongatet ako loit panda ne giba ko ganyo ko taune sirutikab Jehovah eng kitabutab Joshua akamwa ng'oliot neng'wan amu ng'ololi Jehovah nendet akalech Joshua agenge kale kingakome Musa otwogindetab kamuktoindet ne toror ko ng'ololi kamuktoindet ne toror Joshua weritab Nun kiboityotab Musa kolenji kakome otwogindenyu Musa arai ng'et anyun nguno inye ak bichu tugul olandae ainoni bo Jordan akoba emet nakochini icheket biikab Israel. Kale Jehovah komwochi bororiet nelel kole kakome kiboityondenyu otwogindenyu Musa. Amune sikole Jehovah otwogindenyi Musa ko Musa ko kergeindab Jeiso ne kainenyi ko sorunindet nekesor kasar lagokab emet nekibo Misri nekergei ak ng'ony ak ra komut eng eunekab Jehovah kolech inendet ko otwogindenyu kiboityondenyu nebo iman. Roninyu kakome makomi kimeche Jehovah konai Musin Joshua kole anyun kakikochi inendet boisiet nebo kamiset, boisiet kolanda lagokab Israel chekikoamis Jehovah matin komakomi ibinda nekikakikur kong'ete emet nekibo Misri. Ko eng kebeberta netai eng ng'olyondoni komwoe Jehovah kong'ololchin katerteret. Ng'ololchi Jehovah sikobit kong'ololchi kolech eng katerterani ak banda nekibendi ko banda nemakergei ak nikonye amu kingomongchi emetab ong'atet ko maoker emet nebo kamiset, maoker emet nekibo chego ak nyitat kumiat ako kiyo kong'atet kobor Jehovah nyo ung'otiet nebo katerteret. Katerterani komeche kobor Jehovah inendet komwa agenge koitetab 7 eng kitabutab Joshua kataune 6 kale kimitu ak kinyiganitu amu akochini bichu konam emet nekiaosiechi kwanishekwok ak kinye akochini eng 7 kolech kimitu ak kinyiganitu mising ker iman iloi ng'alechu eng ng'atutik tugul chekikang'at otwogindenyu Musa. Amemaste iwe eutab tai anan murot katam sikobit koberur mising eng olda age tugul neiwendi. Kong'ololchi Jehovah akong'ololchi Joshua kolech kimitu amu banda nguno nekibendi kenyoboni emet. Eng tai yun kotokomitei kit nekerei mi ainetab Jordan. Tulwonin iker bitonin ko emet nebo kamiset. Tokomi banda netekebendi. Nyiganitu amu kamwa Jehovah. Kama sirindetab lesson akobo atindiot nebo chi nekikure Benjamin. Benjamin ini ko kikonetindet nebo sukul nekineti tienwogik. Ko ingotesetai konetishe eng sukul eng somanet nekisomani biik akobo tiendo ko kimwa mwalimu kit agenge eng class kolenji imeche inyoru A isir. Korong netai ko lakwet age tugul ameche isir barwet. Ye kaisir barwani eng wikishek 2 chemite tai isire barwet itindoi kamang'unet ile ameche anyor A eng somanenyu. Kamang'unet nebo mwalimu ini komeche koker lagokchi chemi class kokanyor katerteret. Koung'otiet nebo katerteret ko kosir kartasinwa singong'eti
eng sait age tugul kokere kole akonde meset yo. Kamangunetab mwalimuiyondoni kokimeche kokimit lagok eng kabwatutikwak ak nautikwak kelech nyoru somanet nemi barak akonyoru katerteret nemi barak. Kitabutab Joshua kou atindiot nebo chichi kokataune Joshua tuguk chemuoksei. Tuguk chekikayai Musa eng betusiek 40 kokinyikisitu mising. Kenyisiek 40 kokinyikisitu mising eng atindiot nebo lagokab Israel nekisirto. Bandab lagokab Israel eng komangu kongete emetab Misri ko kioo nyalilda nebo kwangut amu kibirtogei chechang, kikiyai kanamwet, keim Musa, kikibar biik chechang ak yai chechang kiptubotoi nebo iman nebo Jehova. Kiyan Jehova kobek chechang eng kongatet sikomong ibinda age, ibinda nelel nemuchi konyaban emet nebo kamiset nekikaamis kwanisiek chekibo tai Abraham, Isaac ak Jacob ak lagokwak tugul. Ko kamangunetab Jehova kokimeche komut ichek eng kamisenyi nekibo iman. Eng kanetisienyo nebo lesson nebo arawek somok ko eng kabwatutikyo kekere ungotiet nebo Jehova, ungotiet nekikiuny, ungotiet nebo katerteret. Kitindoi Musa nelel eng kebeberta nebo Jumapili kolen Musa nelel. Eng kitabutab nekibwote ng'atutik 18 koitenyi ko 15 akoi 22 ak kitabutab Joshua 1 akoi 9 ko kikinomye kitabushek chu aeng amu kitabutab nekibwote ng'atutik 18 ko ng'olole atindiot agenge nekergei ak Joshua 1 akoi 9 ko ng'alalet nemi ko ng'olole meet nebo Joshua, meet nebo Musa. Nga kokure Jehova Musa maotionyi. Kikure Jehova Musa maotionyi akokure inendet kiboitiondenyu akootwogindenyu. Amu ingen Jehova atebnetab Musa nekiu, nyalilda nekibit, koimutik chekikabit. Obwoti betut nekikakeng'ololji Jehova kakong'wanit keim bororietab Israel kot kokwer rwandet Musa. Ko eng tuguchotok kiyoe Musa chekibo biik ko kiker Jehova muguleldab Musa kokakoek inendet sarudindet nebo iman. Ko amu banda nekikayai ak tuguk chekikaak kole Jehova ikere kityo emet eng kondang'ung ako maite. Ko kikakomwa Jehova kole kikakomut tulwet barak ipkosirto Musa. Eng betut age kokimuchi king'et Jehova inendet amu mwoe sirutikab Jehova kele kiwo kipsengwet Musa. Ko ng'oliot nemitei kekere kele kingakome Musa kokur Jehova akokochi shiarit nebo kandoinatet Joshua. Joshua ko kiboitiot nebo Jehova nekale Jehova ilande lagokab Israel. Nam shiarit nebo kimnotet nebo kandoinatet. Kou yekiu Musa, imuchi komelach kwenik chebo Musa. Anan komemuchi ing'alal kou Musa ak kinye. Akakolewenin Jehova. Kolech anyun Jehova inendet, amu kamwauni ako kiboitiondenyu, ameche imut lagochu iit emet. Ko agenge koitab somok komwoe kole komwochi Jehova Joshua ng'oliot ak ung'otiet nebo katerteret netai. Kolech komasta age tugul neketiech eng kelyekuk akonin kou yekiamwochi Musa. Kingomwochi Jehova kolech leketiech ak lekatiech keldong'ung ko neng'ung kou yekiamwochi kiboitiondenyu Musa. Neiboru kele mami kiy nelel nemuchi kotoi Joshua kwai kosir kaamiset nekikamwochi Jehova ak kinye kolech Musa isuldoi matingakome ako makoitei kokur Joshua sikoek inendet amu kakong'et Joshua ak kakong'et Caleb. Ako icheket ko biik chekikoik sigei chekikasha kondoita koker emetab kaamiset. Ng'oliot nemeche kwa Jehova eng yu komeche koborchi Joshua kolech
tomo kokeske boisiet. Ako nyolu kokes Joshua boisiet nekikotoi Jehova eng Musa. Ingimi komongu 33 koitetab 11. Kitabutab koitoshek 16, 38. Ko ngalalet nakangalal Jehova ing yu ing 33 komongu 11. Ko kamwa kongalal Jehova kongalolin Musa kogeregei. Amu kasatin diano ing kanetishet tugul kokikure Jehova inendet kawur kwa tulwet. Kunyo Jehova eng boldet. Kunyo Jehova eng maat nekilal. Kinyo Jehova eng kasarta nekingekite Musa ak kikiker Musa. Kole Musa amache aker togetab Jehova. Kole Jehova koker rwandet. Ako rwandet nekibetak. Anyon netai ng'ung sikobit aborun mieindanyu. Kwa Musa ak kotebe rwandet nekibetak. Kunyo Jehova kondeun nyi ako ker inendet komite rwandet. Ya kosirto Jehova koker Musa patet nebo Jehova akole kaker Jehova kimni akosop. Ngoliot nemeche kemwochi Joshua ing yu komeche konai kole Jehova konekit kosir yeibwoti. Nekit Jehova ing muguleldonyi amu tuitos akituiyo Jehova ak Musa kimni ako kingalal ak Jehova ako kimwa ak Jehova. Kongotiet nenyolu konai Joshua ing yu ko konai kole boisioni oe koayapta boisiet nekikakotoi kiboitiot Musa eng tai. Ko ngoitoshek 16, 38 kokile Joshua nguno nam sharit nebo kandoinatet. Amu boisiet nitindoi nguno komaikere let. Ikere emetab koamiset. Konyolu eng oret age eng orani ing'et. Kaboisien ng'oliot Ingereza kole kakoni koamiset. Rise up. Ng'et. Yeing'et nguno ing'et koi mautiot. Ko mautiot nekale Jehova iegu mautiot kokokochi Jehova kamang'unet akokochi kandoinatet amu kakome kiboitiondenyi Musa. Kolech menyokoritu. Kimitu. Ilach karik chebo kayanet ak kamang'unet. Amu yeindochini bichu ami koboten. Meyoe kityongon komemi koboto. Ko kale Musa ko kikimwa konyil 10 lekang'alal Jehova. Ako Joshua kakimwa konyil 4 nguno kikochin sharit nebo kandoinatet. Kalech Jehova Musa kiboitiondenyu kakome otwogindenyu. Kolechi Joshua eng kebeberta kamwaun Joshua ii kiboitiot nemaotiondenyu. Sikobit aborun boisionik konyolu komite kanet. Nyolu komite kasetab it. Nyolu inai ile boisioni komaneng'ung kertai amu ami koboten. Konyor Musa katerteret. Ngimi Joshua 24, 29 komwochi kolech ii kiboitiondenyu. Akinye kotou kotomo tikeneti inendet. Kotebutiet nekatare eng yu nenyolu ketebegei inamdoi ano boisiet nebo chito age nekokaiker kwae eng betusiek chekokosirto ako nguno kakome. Ako akilejin matirir. Matiker let ile rasokwai ng'o boisioni. Amu anum nekomite ak tionye Musa nekomite komakomi. Komwochi Jehova eng kitikchi kolech kakome kiboitiondenyi. Meet nekakome komakomi. Ako maikere Musa kokeny. Ako maikere kotukondoiwok konekit kotitebe ng'olyo. Kotokocham omite ak Musa kila komakomi nguno. Nai ile nyikanitu iboisiet ilande lagokab Jehova. Kakonen nito kamang'unet kele
ing kandoik tugul che kikikochi boisiet nebo Jehova konyolu konyikonitu mat koistoegei togetab Jehova sikobit iterter boisiet nebo kandoinatet amu indochini biik che nyolulyotin, biik che makimen che kindochi Musa. Kibirtogei Musa ako kitiegei Jehova amu kikere Jehova kimni ing konda. Kounoto akinye ko ki kandoik kotabeit konyikisitu mising. Iker biik che indochini komakokosin kale Jehova nyikanitu akiwe tai. Mi kaamiset nebo emet nebo Canaan. Nyolu kelande makeweksei let. Ko ngatare yoto ko kateb ing yo kole ing ibinda age tugul ko kikur Jehova murenik ak chepyosok sikobit kondochi biikchik. Amune sikobo kamanut ng'olyondoni eng achek ketindoi kiptaiyat anan ko kamuktindet nemakikere. Ako boisioni ko maninyo, boisietab inendet nekikurech. Kotab kendoi kot keutie kele mi chito nemakikere ne kandoindet ne Jehova. Tos mi chi netese ng'olyo? Woi pastor kameche amwa in kaimwa ng'olyot ne kameche amwa mising eng yo kotok kenai kele ngiro kiboitinik tuwai Musa koboto Joshua igere ing kandoisenwa eng oret ne inegei nebo ter ne eng ng'alaletab kitabutab Komong'u ak eng ng'alaletab kitabutab Joshua nekibendi kinetigei igere kebeberta neo kong'ololi Jehova inendet. Kikisir kouwo ng'alek chekata kang'alal Jehova inendet nekonu guidance atkai tugul kolechin yai kouni Musa tebi kole Musa ilenji lagokab Israeliek Musa witai Musa nyep komiu kokakotoi kora kole Joshua wikikimi ak Musa ami kora koboten Joshua ng'et kole kekere Jehova kong'ololi koboisie Musa ak koboisie Joshua. Ketebe kasit nekamwoe lesson nekatebe eng yo kole tos ng'o neindoi eng yu ng'o kandoindet. Keker Jehova ko kandoindet inendet nekibo lagokab Israeliek. So kiboisie kityo Joshua koboisie Musa lakini inendet kandoindet. Ketebegei eng rani kele tos tikounoto anan kikoek achek chekindoi eng kanisa anan kikoek achek chekindoi eng boisietab Jehova nekikeutie kele mite chito ne kandoindet inendet siko achek kityo koek kirondoi. Ngap keng'alal ak kele boisiet kiu kirondet lakini ng'ebitono ndai koek inye neindoi ole okose kamwa ale kotep kole kakinai kele makat kekas tuget nebo sirutik chetililen kale ng'alechu tugul chekikisir kokikisir asikobit kinetegei. So ngekase atindiotab Joshua ole kindochindo lagokab Israeliek kekase tugetab Jehova ng'ololchi Joshua kenai kele tuget noto neng'ololwech akichek rani yekindochine kanisetab Jehova. Kimake Joshua kwai ne komakanech akichek keyai ne. Kimake Musa kwai ne komakanech akichek keyai ne. Asikobit kenai kele maninyo boisioni kiyoe ko boisietab Jehova ako Jehova kandoindet inendet nemite eng kwenunyo kondoiwech ako emetab kamiset. Kanoto nekameche ateshi. Kongoi mising. Kongoi. Kongoi Naramaru. Kaibwate komie kele eng kasar nekindoi komat keker boisioni ko nenyo. Chang biik chekong'etyo. Chang biik chekobirtogei. Mi biik chekikonyit kot kometo kanisa amu kanyo koborgei ak age. Kongotorete Jehova sikenai kele boisioni komi chi nemekere ne Jehova neindoi nekindochi Musa eng ung'ot ako king'alal ak inendet ako nyokoron yekakong'ololchi Joshua kolechi ara kakome kiboitiondenyu ilande bichu. Ko Jehova inendet nemeche kolanda bichu eng Joshua. Ko Joshua kai kityo ngorokto nelandae bichu koek tarajet sikoit bitonin nebo kamiset. Kongoi mising ngatai kiboition nerubei. Kongoi pastor eng boisiet nekaiyai. Koketar kinetigei kitabutab Komong'u lagokab Israel komong'u nelulunotet. Kitabutab Joshua koyame kekure komong'chin amu mong'u ngolin nyokomong'chin eng yu. Konoto amune kebeberta nekinetigei rani kolen lande, nyaban, pchei borotet ak liotishek. Ng'olole kebeberta nitoni nebo Joshua
kurget netai nebo Joshua tuguchoto ang'wan kolondoi Joshua lagokab Israel komong'chi emet nebo borotet kong'eit olindok kwai luget asikonyaban amu kiakiarorchi kele oronin akomi anyun werikab nebilik akomi ne boisiet nebo kwai luget kot koterter akonyaban ko kikiboisie Joshua. Ong'yekakonyaban kopchechi borotet oret age tugul. Ong'yekakotar kong'etas boisietab otisiet nebo kayanet kokeny amu ngokakiterter bunik komi tiemushosiek cheboisie bunyot nyokochute orit asikourusan baunatet eng orit eng ngelelnatet eng toiyet ak tiyet eng ibetab kei eng tugun chekakisirgei eng kapchi sikourusan emet akome. Ko kenyaban ko nyumnyum ako kerib kotonon baunotonoto kong'et kolumdaat. Ko ingen setani kole matingaorebena baunatet nyochute kapchi sang'em aburuch bichuto chu tugul chu ipkourusan eng orit amu kakerkeit ak ketit nekakikeamune orit ibotutyo tun kakolul koib kelien barak. Ko tuguchoto tugul kwang'wan ko chekiboisie Joshua initok kekure kainenyi Hosea weritab Nun. Ako kikochi Musa kainet nekikure Joshua kakuyenyi ko Jehova sarunindenyo. Kayanet nekitindoi Hosea ko kitonon kayanenyi kot kotun kikochi kainanatak kekure Joshua. Ne kainanatak eng kutitab Yunanik ko Joshua eng kutitab Ibranik ko Jeiso eng kutitab Kilatin eng Yunanik. Joshua ko kitoretindetab Musa. Kangomong lagokab Israel kotoretech kitabut nekikuiye amu kangomong ko kimi boisiek cheechen cheu Taron korube Musa. Ko ngot ko kibo ibinda ndakilen nguno ngekerchine ko manekit arap maru makewandat kei chumek ngot tokomi moja chekong'et pasta mauchotok as ko ngot komi konekit ko boisiek chekingen as nguno kosoiwek chechang akorochotok kamach kotoi kowandaat kei akichek. Lakini nguno nekilen boisiek cheboisiek nguno kopkwai metiek nguno cheechen akobwa akoi yu. Lakini murenik nguno chebo baunatet ko makaplelachek Kaplelach nguno chekaikitu amu che nguno chenam baunatet ko Arap Ruto ak chu alak chu ko makaplelachek chu. Mhm. Ko nguno ko ngakere ko kimi yuto Joshua kaplelachek chu nguno chekanam baunatet ko kakimetochi. As amu kikong'etyo chun tugul kikimayen eng ong'atet kot kobek tugul kabek boisiek chekibo akot Aaron akot Joshua kakwak Musa ko kakwak ine ak boisiek alak chukiche taman ak murenik chekatakanam boisiet chekiche itambirir tugul kot ko kakoet Joshua nginyo koname baunatet nguno ko muren as ko kakobek biikab indanyi kora akichek chekikengelelchi Jehova. Koek nguno Caleb inegei ak Joshua biik chekang'et ko boisiek ko chu tugul chu ko lagok amu kibek sigikwak tugul amu ngelelnatet. Komutas boyondoni nguno lagok chenekit as nguno ko murenik chemengechen ak alak chekakiyatita nguno ak alak chemengechen che manung'otoik ak osotik chemengechen ak lagok chemengech. Ko chuto chekemut Joshua olok. Ng'ololwech yuto akobo achek chekimi bitosiechu ak bitosiek ole omitote. Kaobe eng yo itito olindo koek kokwegei mami boiyo mami chepyoso aya nekanyo kityo nyokorutochi lagokchi. Kolejin Jehova tonon sing'ololchi ibini amu mi Australia amu mi England mi America. Kou noto akot nga kitinye boisiek akichek ko nekit kokeba taonisiek makomi boisiek ak chepyosok. Kokweket chekotononse ako kamwa kole kakome kiboitionyu Musa. Ako kame eng oret nekikwong'e kakerikyi betusiek 30. Kong'ye koskong kelejin ko ng'o abakake makenam kasit. Ko ngap koit akot yeng'ololun Jehova kolen mutyo kosirto boiyot kakoborok masishi
ibwat anyun chepyoset ile sotaune ano, mi tabushek chebo inkamatishek ak chebo imbamurwokikuk kilen acha kimache tuguk chekobo nebo arnyo anan ko kakosirto manungot in osotiang'ung kilen ibwat okenyi bitau zero bitunishek kokenyi ile acha kakouit kasit. Tos ng'ololwech Jehova kokosirto boiyot akot ing kapchi sikelechin weri ara makenam kasit anan komana chi kosirto mama konyalin tibik tugul cho mengechen ngaimi koing'ung kelen sara sikung'ake nekong'et ing kai anan komana chi kakwa kametab kai kokakitunin koe chepyoset neo ngoi ko inyende ne nyalin lagok chun tugul sionikuk ak chetupcho chebo kai ngamitoti ole mi korikwak kokakilejin kamake amu inyende ni ilondoi ibini kokameche atebege kele ang achek chingilen kekus-kong komami boiyo age nekekushin kong ko nikalechin Jehova ng'et kamake amu akonin boisionik ang'wan inye ne ilondoi bichu, inye ne biyoe luget kotiterter ak inyaban, inyeibata ipchechi borotet pcheetab kasit as yuto mi mbarenik chekenome bongok mele rahisi kasit natak. Ko kit nochome Joshua ko kirur Joshua nacham kolen Nandi kikirur komie kitebi ak boyondoni ngiker atindiotab Joshua ikwong'e tanye kenetikei eng tai yo kale kingwo kwakitech hemait nebo tuyet kotomo ketech kaptisisiet ni tabernacle inendet ko kikitech hemait age nekimi timin ko kicham kwendi Musa ak Joshua kosoe paskalen korot Musa kotebi eng oloto koek watchman weri koech mutai karon nyokolabat kaa kityo anan kokikipchin amitwogik kwam ing yundok konyo Musa nyokosang yetar kwo gaa kong'et Joshua koek watchman kiyoe kasi 24/7 shiftishek somok nekimokwendi gaa kosoe ing'eche keba tulwet kobendi nyetakayat kole kelech tebu ng'ony ing yuto ipkong'ololchi Jehova Musa ndakianeta kialen aja kiatebe otimin kot komeche kobityo sumek ami aribe koroito kipkuberet nemi yun akolya kila nine kanyotengen ngewani kiatkinye imutu Joshua Aaron ak boisiek 17 ak werik aeng chebo Aaron nguno ko ngap kwa Musa betusiek 40 ng'ololdos ak Jehova kukutunyi Joshua kosoe akong'ololchin Jehova betusiek 40 ndane kitolena akaike ketebi ak lagok chu seng'enge kityo ng'oni ngewana akong'ololi ak Jehova mami ki noe pane lakini kiboisie boroinoto kosa kot ko ngikochin boisiet ko kikonai kobendat ak Jehova noto amune kikiwal kainenyi kong'ete Hosea koek Joshua Jehova sarunindenyu kitinye kayanet ako kikibit kamunymunye neo ak luket nekiparatkei Musa ak biik mabit eng Joshua kiboiyot nekibo kayanet ako kitala nekicham lagok tugul kiib lagochoto tugul ko iskulech mete teenagers chu ilen koit oli kotos chulin kong ilen ilechi kole wachana my baba nenyu my mama nenyu leave me alone lakini kiib lagok kole Joshua kot ko konyit eng wikishek chemi tai yo keng'olole kit nekikure the generation of Joshua, the Joshua generation nekale betusiek tugul kosabe Joshua ak biik chekiboe sirityenyi akoi kokeskei bichoto tugul komabit koimut age tugul nebo kayanet aya kityo no kibongyo chicho kibo ai nikingip keai luget kotup korotwek akan okimisine sokoran chekimi olo lakini betusiek tugul chebo Joshua ko kiyakibinda nekikikwong'e lakini ng'ep kobata noto koturbuben Israel me kabisa kokakobata kome Joshua kong'et kasit nekisamisine kokona Joshua a challenge abwat ale eng lagok chu ak lagokab ibinda neinyolong nyu kotos kimekan a difference eng sobenyo ak eng kokwet tugul kot konai biik kole orno chi nekiwal bororiet komugul Joshua weritab Nun amu kayanet ak muitaet makerkeit ak Gen Z nemoche kore baunatet kole kakosit ni wachana otok kole imutin kimi tulwet yokte yokta koborok nyiib serikalit kirahisi nea kobindua serikalit lakini kimuita akoi ngikochin boisiet kolen oye Jehova
Salianyi ya taune ano. Le Jehova metoptopen ameiweishe. Kiokerin, kianetin, kikonetin Musa. Kit age ko nekotoretech ko ngap komi biik che kandoik chekere biik chemengechen akotoi koiwei kole mache ne kijanayandani ku kerkerenon moche korepena in bounatet koket komi kandoik kuno che iketi lagok alak kotebi sikochengchi nenyinet kole ngacheng werinyu nyokotebe ket werini. Acha kiyai kit nekikure mentorship nekinet akoket akoku akolechi ngwe weri uyo koyoktot kokere kole maya chichi komoche atun ametochi kasit. Tos kitoreti anan amin kot kong ile kateng situn koime baunatet chichi ingotoretech Jehova kingen kele achek ak lagok chekikonech Jehova chekimuchi kikochi koit kipsengwet anan kekere baunatetab kipsengwet. Une ole iriptoi lagok, tos iborye mung'aret ak telunotet kosir inet lagok konai Jehova. Tos itinye boroindo nosoe ak biikuk ilyochini the new generation. Ngiker lakwa nemining ile ngorora kamet anan imuchi isu ilechi ngwewe nyowo muren anan nyo lakwani iba kamng'om mining iite age nekorire ikaikai ibilechi acha chomen Jeiso. Iisu lagok tugul kot kenai eng kokwet kele chi netala. Ngap kokere kele yakere wale kicham ko ako tiam kotieni kole Kipchurmet Silvano Kipchurmet as komuchi kochotin alake amu kaiyetu. Tos imuchi isu kotko mutai ngobit boriot anan ko kosirgei kapchi ibile so kokile kobirgei chulakan itau bitinet imwaitate anan iwendi kityo ibitar ng'alechatak ile sisye komoke ituche anan ibote cheng'etei kosuri matab toiyet ing kapchi ingotoretech Jehova asikobit koboisien Jehova kilande lagokab Jehova kot koit bitonin tatya ketoret konyaban baunatet nenyone ma baunatetab emoni. Ak nebo let ko kakepchechi borotet nebo kipsengwet ketoret kotononso ak kolumdagei eng kanisetab Jehova. Mangiker kuyo kabanyokobit kijanayat nekamda kosirin ile kitu gani ingele kiketebe kanisani koekeny meitu ak inyimwotmwoten eng yu. Acha inet mutyo ngotokomuchi kolel anan kolya ing'ololchi ng'oming'inetab kei meisarach ak ilechini ne ngoroik chu kelachu ne kowae ne ak lakwana otonon eng yun ing'ololchini ngonetie konewero ing'ololchi ng'oming'inetab kei imwochi ng'oiyondit nebitu eng ortinwek cheu chotok ng'oiyondit netos bit ak borotet nemoche Jehova kokonin. Amoche atoretok sioit kipsengwet akotach borotet nemomi ki nekergei isu lagok kot koepchinit tako ngot ko atkan kora koikolkolitu akile achana ne chu bas koyesto lagok ako iming'ingei ngap wakati ngine keboisie advice nekilen unsolicited advice neimwoini lagok ileni ro kalyani kot ko mutai kele acha makomie ole ketebe akokobui ako anan icomplaineni kila ilen ibini tabu kabisa hawai kemwene lakini ngotieku neisu kuya kimwa arap Kimeto kobitu ibinda netononi neboisien Jehova. Amache akesi yotok tos mite tebut anan ko ki neotese eng yotok. Amache isomonchigei kurgoticho amu eng kitabutab kelondoi kong'olole Joshua 1:1 ak kikweri akoi Joshua 5:12 ko kenyabani kotoune Joshua 5 akoi Joshua 12:24 ko kepchee borotet kepchechin bororiosiek ko kotoune Joshua 13 akoi Joshua 21 akoi 45 ko kebeberta nekong'et Joshua 22 akoi Joshua 24:33 kong'olole boisietab otisiet nebo kayanet nekitonon Joshua kole ane akoi en yu keboisiechini Jehova ako olewen ngotomoche oboisiechi cheptalelisiek chekiote kwanisiekwak eng oinet bitonin ako kalewen ane ak kotnyu. Une ole kiripto Joshua kotnyi kot ko kitun kokoshin ak werikyik ak tibikyik ak osotionyi kotonon koboisiechi Jehova
tos ngap komein ngaku nebo kirwogin amu kakiboisie keborie sang keutye koinyo. Tos itinye isunet ne isu lagok ako at the same time kora ineti ing imanda maitititenge kokeny ingen ole ikertoi kong ing oret nebo tolosiet ako ma nebo koromnatet. Kotieku an example eng kokwet neikere kele oro lagokab gaa, oro atebetab gaa, kandoin chichi neming'inegei ako o eng telunotet lakini makoi inai ile makiplaskei ya atebenyi nebo kalyet ak kaming'inetab kei ak imanda matinye tugun chebo chulchul, matinye tugun chekikwam tany nebo chi anan kotup imbar nebo chi akorwochi eng imanda. Matiny komi mokorek ak nang ne chekamache kongen kole acha amakun sobon. Mamoche atukyin tugul chetun amin. Kitonon Joshua kwai boisiet nekikikwong'e amu kinyor foundation nekararan amalaskei kole akaikai asir Musa. Kitiegei Jehova ngotoretech Jehova akichek sikeker karokutietab sobetab Joshua akotoretech notok meng'atosiekyok ak eng bororiet ak kaniset komugul. Tos mi ng'olyo netinye ichek Ngatesin pasta kongoi. Engin kameche aib kergeindo nebo ripset nebo bororiet anan ibinda. Achek chekimi emoneb chumbek kekere ibinda nekitoi logoiwek chemiach. Komakomi ibinatak. Nguno kanisosiek chechang inyoru boisiek chekakoekitu, makomi neranik, makomi ibinda nemuchi kikikochi korib. Ko tuguk chekikere eng emetab chumbek eng yu ko tuguk checheng'e kora sokoit olimbo gaa ak achek chekikeyan logoiwek chemiach. Amu ngomakirib neranik, ngomakirib lagok kenyor kanetisiet nebo iman akenet icheket tuguk chenyolu kwai, ko makoi inyoru kaniset nebo mutai, makoi inyoru kandoik chebo mutai. Ko somen yu ale kokeker achek eng konyek. Tabiwe nguno kanisosiek chemakomi chi, kakoekitu boisiek, makokimen, kokemut koba nursing home boisiek. Keribe olotok serikali. Kong'et kanisosiek amu makomi biik ko biik somok buch ang'wan kealda kanisosiek. Akere akot kaniset nekioldoi kakesir kele The Church on Sale. Ko ngakele kaniset nemi banda kealda ikwong'e ile ara kakialda kaniset, mi nguno kaniset nekokoib grupit age nebo biik. Lakini ngiker kotokomite msalaba kanisa. Kikinde msalaba neo nekibo kaniset, lakini kasit nekiyoe eng yoto koek ofisit. Kokepche kanisa, tabiker inyoru tuguk pichainikab kanisa moisto, lakini ngiwe ko ofisit age. Ko ngatebekei, mite msalaba sang, lakini ngiingiani ko kampunit. Amu kibacheng ngoto akere amuze kile kampunit abakere ara ko kanisa. Ako kanisa nitok ko kalyonoto sikoek kampunit. Tabalen akeri ngacha ngo biik ngo kanisa kikepcheapchei. Mi ofisit age yo, mi ofisit age yo, mi ofisit age. Kikoba biik kanisa. Kotebe alen atebe age kole ingen ile makomi biik kanisa notok kikosekitu biik. Ako makomi biik chemi chekiindochi kaniset. Nitok ko cheset kenai kele anga itei koistogei kaberuretab Jehova eng yokoistogei ibinda age. Joshua kokakikochi matok Joshua nyun ingiker atindiotab Joshua kuye kemwa komakere ile king'alal Joshua, kiaker kityo kokasegei emetab Canaan Joshua atkinye akoib report akosis mami ng'alek cheking'alal eng yu. Birtogei eng yu lakini kisis Joshua koribe kanet ngami biik che kandoik chemakikere. Mi biik chemite kwenunyo che mutai konyabani boisietab Jehova amu tililen mugulelwekwak ako libwaben mugulelwekwak ako kimuita. Ko ngotoretech Jehova simakisas biik chekikekur kobwa kotab Jehova. Tab komi chito age nesis eng yo nematuku lakini tindoi boisiet nekichop Jehova akobo inendet. Kongoi. Yetai kekere Joshua kokendochi lugetab Rephidim kokabargei ak Amalek. Ko kimong boisietnyi
moek mbele nemoche mutai kwaat campaign kole ngetumde boisiet acha kimong kokakiyet luget kakewach komanda ak kidogo keker kele ngonyikan weri kobwa murenik chekibo sirityenyi akondochi kibargei ak Amalek kot koimen kot konyo kotoret Musa konde eunek barak koterteri Joshua ko ngonget kenenet icheket akoi kobwa Ur ak Aaron nyeketiji Musa koterteris Joshua kenai kele ngoro ne muren nekakomong chepkikenit bas kongete yoto kotun kinyekebendi kokon biikyik koek agenge chekebendi Ephraim ipkosegei emet komong'une yoto boisiet ko nguno mebwa kinye nenginyoru kikitikin iegu mbele mising ibarate boisiet anan ko chepyosok cheosen ai boisieng'ung ko lotun boisieng'ung ipkeker kele ngoro ni chi ko ngotorete Jehova amache atach kiboityot neibe kebeberta nebo kwoeng kasi karibu. Kongoi kanetishet nekakenyoru eng kanetik chekakondononech. Kibendi as kekerei akobo nyabanikab kaemisutik. Keker eng betunito bo kwoeng kasi kekere Jehova inendet kinetigei kele ng'o Jehova ini. Asikebe yotok ameche kero karabutiet agenge nebo kwanda agenge netindoi werik aeng ak chepto agenge. Ako menye iboyotoni plotit ekait agenge. Komwa kole werit neo inyendet akonin ekaishek 3 chebo mbaret. Situn ite kong'ung ak imenye lagokuk. Kowertoni baeng ni akonin ekait agenge. Boyondoni kotindoi ekait. Lakini kekochi ekait agenge werto nebo aeng kokochi ekaishek 3 werto nebo tai. Yeite kolechi cheptonyi inyendet anyun kochukuk tuga chemi bii ako kitindoi boyondoni artet agenge. Kolechi chukuk tuga chemite bii. Kotebege werik chebo boyondoni kole yame boyot kong'etyine komianso. Kele kalia kele angororso tuguk boyondoni chematindoi. Nyeno koret ekaishek 3 komenye ekait agenge. Nyeno ekait age nebo 4 nekikochi werto neming'in ko agenge nito agenge neketindoi. Angwa artet ko agenge komnyeno tuga chekikochin chepto. Kero amu kakifesen reality kero kele reality nemiten boyondoni ko ne? Ne tuguk chetindoi chenyolu kokoito kokochi biik konyaban. Kokakele kikoitoi kenyaban tuguk ikoitoi ne? Ketebeke kele tos iarorte chimetinye? Tos ilechi lakwet akonin ekaishek 3 chimetindoi? Kele achicha kobor kole keku kiplembechwa. Tos ilechi chepto chekuket chemite bii ak itinye artet agenge kele keku kiplembechwa. Kome keker mfano notok ak keker Jehova eng yu koarorto tuguk. Kelechi kei tos koek kiplembechwa Jehova nekalechi lagokab Israeliek obendi akobanyaban baunatoni obendi akakonok emet neomenye ipkokochi kiwotet kolechi kong'ete yu akoi yu ko kiwotoni olung'wong emet nekimenye biik alake kokochi Jehova kolechi awendi akonok. Kalya sikoarorto Jehova emet nema nenyi tos kiplembechwa. Kemach kero Jehova eng oret neter kele ka Jehova koma chito. Kaka tuguk tugul chemitei kureretab asista kobotech acheket ko tugukab Jehova. Nekame kobor Jehova eng yu koarori ng'oliotab kayamiset kole ng'o korok anendet tos chechu tuguchu asikobit yaarortoi kayamiset akochini lagochu konyaban ko kakochini kobo ng'o. Kokonech eng yu atindiotab Musa Joshua kotougei. Eng Joshua agenge kochini kwoeng komwa kole kakame otwogindenyu Musa ng'et anyun nguno landa echortanini inye ak bichu tugul oba emet neokochini ichek chotok ko lagokab Israel. Kalenji Jehova
Joshua ko me otwoginde ni Musa egna taga nyoni landa e jorten ni inye ak piju tokol mometa ago chita geng ngalali Jehova ko ngalali la Israel go ngen gitane mojin mangalali ak musmuse amangalali ak lambayta laga ngalali tugu kisul do koleji abayemet na go chini iche yete golle lago ga Israel kaspeseban Jehova kolenji ago chini lago Israel malenji Joshua emet na wendi agonin asu go jije kaleji emet inye ak lago ak pitu tokol oba emet na go chini iche yete ko seringa balet kole lago ga Israel ma meta Jehova ama kwei kono boro riet ngoro ana noret ngoro ana ngonne lagene gile lago je Israel lek tokole ago jini emetap ka miset na go misije emetap ka miset ko emetap Jehova ke bari nyuto kita genge na gime ginet ke ama gita stai kalle me arorte yi ne metinyi ngol jot na tay na gama ko mu garorte Jehova nyu ke gere Jehova ko yinde ke gere Jehova ko je tik tuguk tugul ce mi te so ngoti sege ak ce mi ngoy ago ce mi te ngonyanje te ngonyori amu ine den de gay ine den de mi ine de mogole ngabit agi bit ingo yak kalle kingat agitonon ngaliata ab Jehova nege gibson ngoti sege ngoja kenga nywa tugul ak tuguk ke merin wa kalle gaji Israel emone boro yone magitio amu kakataw ko moy lagane ko uga miset nigi gonyo kemelda ko ngetege tay ko ngetege kam Abraham ago gonyo ne ko Musa ko le met ni kem moje Musa aleji ilanda lagoju ko ba emet na endi agajini ko le bu kem moje Musa agajini lagoju Israeliye kala igajin kota Israel emet ab ko miset ko nyaban ko sukkey ak ko miset nigi ay ko bota Musa kole mabute Jehova ago isuldae ga miset nigi goji kwani shakyo keger Jehova ko Jehova ko man namatanya lambech namagargay ak boyot nige goji cheutik lago kimatindo lago nige goji Jehova tugu kemite tugu ketindoy tugu kechi ago tugu kisuldo namati amen kolen jas lago je Israeliye ago na ko leji Joshua wi imotije ngi kay tesemoge ko moy ko lenjin ko masta aga togol amiji ga soro na batay na gele kale piju togol la ga amsere lek togol ga mogol ko ngab ge mi kay tesemoge wala ko masta aga togol pero man kangalal in totality mami tene gelen uyo oybe ga ber su togol ga ne ko tep ko kalo bendi ago nyabani ago bunjina in totality e monot na wendi emetap ka miset kala ko masta aga tugul olo tejegel yepok ko go na yoto kuye ge moje Musa kinet ke tugu ga nyu kala inga ni le poyot na ga mo ak na baka ko go le jweri ki tuna gonin e ga isomo werta na tay ko tom go goji awoy tun yaay ka harata ko goji lagni ne Jehova ko gala ji tayari ka go no nin ko mi musmuse gele tosum ka bitaga isi somogu koni ko 100% mi tay emet de nyaboni nata mune asigelen emet ap kana ngi bendi ke bendi kayane emet ngi mamu ke le ak yani gele mi tay emet ngi ko jemu jeiso magi bendi ak musmuse ki bendi gu loga Israeliye tigi yaro ci Jehova Joshua ko leji o bendi amoli ci digel dok mong ko agatu olda agatu ko le ci digel dok ko go nak tayari melengel tu gele nin aja ngo to in mo kemma ke ger Jehova ko ngalioni ne moy
kuma nyalu ke musmus Jehova na musmusi Jehova de geote Jehova na Musa Jehova na Joshua ko Jehova na musmusi awon ngalyo na mangune gote ni ko ako solda na ta kamane asige magane kebe bertanyo ke akpo utit na bagaya ne aso ko solda tuguju ka gone Jehova engache ko geger engore tap kayanet kolas ka bona yotok kuye moja Musa kando isit begin dojin lago jagin do lago Israelia kemilu kaino na tet ko ngedege Musa ko endi go abuge go nyone Joshua nyone ko tese tay ko endi bindage ago endi bindage yoptei ngaliata kando isit gigone Jehova engna taki ko ago tunguna ge mitengane so sekyo ko kando isit begin dojini kaniset nendo yue Jehova indo Jehova kaniset ko munaje ko gibor ci lago ka Israelia emetap ka miset nigi gone Jehova Kenya ban na tak kamwa cheiso kolle awendi agba jo bwa gore agi ka ba jo bwa gore awege atenya amota asio lo mitei o mita ko kwe agola awendi ongenore kige gone je monoto amagi ko jita genge kuye ke gas ngale tab Israelia kige ko jibik tukol emetap ka miset ksengot kanan na ba ksengot nigi namitay etainyo ko kige gone je tukol kebe bertanyo nenyo na kian ke ay ko kian age tibi engoret na letet kagmo pasta nya Sami Jamakar kolle gando se tap Joshua ko ma gas ko nenden ma gas tukun digle ngango ngonya ne tukun ngi chat nyu amu gando se digi gando Joshua la Australia kindo ji tamire tap Jehova ago kito nonsa ago support nwek chebo Jehova aso mit ko bor engor nwek kwa na digle ji Joshua me master iwet katam anani watai aso mit bor Paratet negi magala la Australia nyu ko kasit ago sub katika nutika kortune ka Jehova nana tawo takije ko gi la Australia jabata mi miri to bagasari ko nyal gine kebi ke kasit tuge tap Jehova sema mas te ga mas ke tono ne ngore tap lititindo aso bi en ka mise ngi ge mise ke gunya bani tiba ga misu ti juto age gere me delel ngi garo bi sangot kalas tayari ko gi go la Australia ko go ne ni to le mauna te ne suldo ngal ya tap Jehova ya ngalale ko suldo ala mu Jehova como wala sei Jehova como ngal sei ago magi musmusi ka ni senni egere nyu ngoite ni golo ngoite ni golo Joshua ko Joshua genge kalle Joshua angala le Joshua te ka genge ya kalle no kaito somo kala ko kaitangwan kala ko ba jongatet ongatet ag Lebanon ni ago inet no ainet ngi gure Ukraine emet kamogol nebo itit ago nyanjet no ne takim gay ole rarata ya sister egunoto yiwote mo ago pje ko na masibi honda ko porti masibi ko le jero ngate ko nimba Lebanon ne to ne ago ko lanta nimba ko no ngong e monito ne ndi ko tijige de ko ga bunjo ka gi ga teri shet no musus gi ga teri ko sire ngeyo nige go ne nyiga na tet ne bata mi jet ne ma go ne ga lanet la ne go ne nyiga na tet ke betai ago da bu ne unwe ke une gi ngeen gele gi nyabani te ba ga miset nige go ne asaka bit ke te sage taro englete como we jingo ge ro gele kingi opto Joshua ko galle ku Musa agne en kitabuta como ngusa sama sama ko itin ta managa ko ta managla yo iga sa Musa ko tere Jehova ule jini yele ja imut logo ju amate mo ile ja ko ndio ngo
Kibendi ngo. Magoi amuch awo kityongon. Ikose kowolu Jehova kole ning kole kibendi tuwai. Kimach Musa chito neimuch koba tuwai ako yendochi lagokab Israeliek. Ko kinemeche Joshua akine eng yu komeche kityo kandoiset nebo Jehova. Ko akot achek kemeche kandoiset nebo Jehova yekibendi eng bani. Kakimwa kele kikisir sirutichu asikobit kinetegei. Ko kimeche Musa ako kimeche Joshua kemeche akichek komi Jehova kwenunyo. Ako komi Jehova kwenunyo ko kala age tugul neikongonyi age tugul nekose kutinyo kayat. Kala ami anyone ak amishe koboto inendet. Kebertanyo keyat sobonwekyok kechomchi kipsengwet konyorchigei asikobit kotebi kobotech ak kokonech katerterisiet sole age tugul nekisomani ng'oliot age tugul nekisiyochi kesiyochi eng kamang'unet ak kayanet nenyitat kingen kele kinyabanik chebo emet nekechobwech ak sobondab kogeny neikonyech kutuet nebo sobondab kogeny neikonyech age tugul nekamuita akotonon eng kayanet kokasit tugetab Jehova. Tos mi chi netesei anan ko netebei? Siakoi mwalimu nerubei. Kale kitabutab Mathayo 28:20 kale oba koe biikab bororiosiek tugul koek kalamaliet. Oba sanecheng kainetab kwanda koweretetab olmiriet. Atya komongyo kole akonet ichek kosub tuguk tugul chekang'atak ak eng let komwa kole okero ami koboto akoi kakesune. Kou ye kimi Jehova ak Musa, kou ye kimi Jehova ak Joshua, komitei kobotech akot akichek akoi rani. Ameche astai mwalimu neru. Yes, mchungaji. Kit nekikwong'e ko biik chekenetkei oretab kayanet kotoloen amu meimchinigei ikereri met, metinye depression ak anxiety ilen he ngot komait yoto. Ko nomwoe kolen iimegei tuguk chebo mutai kot kakerer met kot kotoi kosakit ak kotoi konyor mionwogik alak. Lakini kawo Joshua kayanet ako kakole Jehova inyabani kole soso twende. Kiyai kasinatak kotar tugul maimegei tugun chechang. Ngikemwoe kitabirtagei Musa tuguk ng'esiat poldos kelyon. Lakini chito nekiwo kayanet komong'u Jehova kole kakolechi Jehova meiweishe amu kikaiwei kotou anyun. Lakini kingyo komong Jehova iyorgei Jehova kanyokwai boisienyi. Ngolechinin inye ibwat inye kemboi tugul koech ile sikelyochi koroni. Kolechi Jehova wisungukan kityo agenge akiweke kambi. Noto kityo twende. Betut nerube nyokwo kunoto betut nebo 7 kelechi ng'etin ui 7 komole ngomaakich betusiechu koche tugul kebirtech bichik kewani. Kityo ngetar koturbuben kityo bororiet kobore kunoto nganasok komong kityo ngon biik chekibo Rahab ak ng'ong'o kong'et chun kobetyo. So ikere ile rahisi sobetab kayanet lakini inetkei kayanani koui anyun nebo kwong'ut. Lakini yekainai imong'u Jehova ile ngaeso ko nin ibirtoigei kemboi koech ngap koberuon nda ikelel amu ilen isanamano ko ni ko kakolechi Jehova asa ng'et anyun kimoche bis mutai kaboru ane mutai ko kakolipan. Lakini iit yotok imong'u Jehova ko kasit neui nebo kwong'ut lakini yekainai ko rahisi sobet. Ko nguno kakiipchinigei cham komi tiendo nakelen unatiki na maonjo kalamu yani meibu tuguk tugul eng saet ila anyun akelechi Jehova kono kakomutin uin chito na kiyakimut koker chumbindet ipkolara kakomutai nyande mosiget yu konde metit mosiget akotebi ng'ony akoi kole chumbindet nguin matoretinge kora kaikai ibunu keldo ak mosigonik ng'ung kene ne chorugei amu kalechin yo tebe karit kole kaitoreto imuta ala mosiget nyu amu makoi akonin mosigosiek aeng. Lechi chorugei taiib anyun mosiget ng'ung kakemoche kalen atoretin kouno kitinye shida inotok ako ka mosiget nekamata suppose ila kakelechin Jehova kono kityo la iyan notok kityo ne woi. Lakini kikoek tabu ui nebo kwong'ut kinetkei kayanet lakini yekakenai koeku rahisi ngotoretech Jehova sikenai. Amen. Karibu mwalimu. Kongoi kanetik chekakotoi. Kitabutab Joshua kotinye ng'alek chekimen kabisa. So kosomok kasi komwoe kolen kimitu
Kinyorchini kitabutab Joshua agenge kaitit lo, kaitit tisab akoi sokol. Mwae yoto kouni kole akikimitu akinyikanitu mising sirib iyai kou ng'atutik tugul cheking'atin otwogindenyu Musa. Amemaste iwe eutab tai anan ko katam sikobit kiberurin mising eng oldo tugul ole iwendi. Amat komanda bukuini bo ng'atutik eng kuting'ung ako ibwat bet ak kemboi. Sirib iyai kou tuguk tugul chekikisirchi siyai oreng'ung kotunen ak iberurin mising. Tos maane nekiang'atin kiimitu ak inyikanitu mising. Ameiwei andan itoptopen amu mi Jehova Kamuktaindeng'ung koboten eng ui tugul ole iwendi. Kaokas ng'alek chekikimwochi Jehova Joshua. Kiamune asikotesyi Jehova kokeny komwochi Joshua kolech kimitu ak inyikanitu. Kiamune asikoketyi konyil oeng. Kiit nekaketyi sinye konyil oeng ko kiit nekakikimit mising. Ko kiamune asikomwochi Jehova Joshua kounoto. Kingen achek tugul kou yekakamwawech Pastor Chemagar kole kimite Joshua ak Musa. Ko kikakoro eng betusiechu tugul kobwane ak nguno kakonam inendet baton kong'ete Musa asikondochi lagokab Israel. Chikikakoro Joshua kongeleli. Kikakoro Joshua lagokab Israel kongeleljin Musa ak kongeleljin Jehova. Oranias kait kasarta ne inendet neindochin lagochuto ko kimwochi Jehova kole kimitu ak inyikanitu kiamu ki emet nekiwendi ko ki emet nekitom kokere. Emet nekiwendi kenae kekase kele ki nganaset nekikitech, irimet nekikakitech nekikim mising nekimukomuchi komandae ki. Emet nganaset nekitinye askarik chekikakinet chekikimen mising. Mwawech kora ngesoman eng history komwoe akobo kenai kele lagok eng Misri icheket ko kikimen mising lakini kimukomuchi koit nganaset nekibo Canaan akomuch kobut. Ko kiamune asikikimit yoto kora kokimit Jehova. Kiingen Joshua ak kikakoro Musa kong'ololdos ak Jehova. Inendet kitom koyai kwang'utik, kikakoro Musa koyai kwang'utik chechang eng orani kora. Ko inendet ko kimakomi kiy nekikakwai. Eng yu kakomwochi Jehova kole kimitu ak inyikanitu. Kinekit asikobit komong'chi emet anan nganaset nekinyoru borioshek chekitom kekose, borioshek chekitom keyae, kitom kosiche experience eng boriet nekimi tainwa. Ko kiingen kole mong'chin emet netom ko king yu kora melen kele kikakile sikobit kwai borioshek kityongon. Kikakwo kikase eng yoto kele eng Joshua ak Caleb ko kiboto segek chikikapkoro. Ko kiingen kole mi Jehova neimuchi koterter amu ki icheket aeng Caleb ak Joshua chekinyokon komwong anan kosich kayanet kole iterteri Jehova. Eng chun tugul kiibwa koit kole acha olindo komi biik che echen mising ui nea makimuchi kemong'chi emonoto. Ko eng yu kokakobor eng yu kele komwochi Jehova ak komwochi kokeny kole kimitu ak inyikanitu ameiwei anan itoptopen. Ko ki boisiet nekio mising nekikakikochi Joshua ak kingen kole boisiet melen kele kinyumnyum. Kingen kole ngomakiba ak Jehova komakoi terter. Kiibwotyi Jehova Joshua kole kimakat kosich kayanet anan kosich nyikanatet kotelel amat kotoptopen akoek kandoindet nekim mising. Asikobit kondochi lagokab Israel komong'chi emet nekikakiarorchi Abraham ak Isaac. Irimet nekibo nganasetab Canaan ko kimakomuchi chi. Kimi boriet tainyi kiingen kole ngebe ak Jehova koterteri.
Kiyonye eng yotok kekase kele ng'atisiet nekikikochi Joshua ko ki ng'atisiet nekikimwochi kora kebwotyi kelech mat kotoptopen amat komasta akosub logoiwek. Ngesoman eng kaitet kosub ng'alek chekiking'at. Ngesoman eng kaitet 8 komwa kolech amat komanda bukuini bo ng'atutik eng kuting'ung ako ibwat bet ak kemboi siirib iyai kou tugul chekikisirchi siyai oreng'ung kotunen ak iberuren mising. Kobor eng yotok kele kimitei tetutik anan kimi ng'atutik chekimakat mising kosub Joshua chekimakat amat komasta kobor kole eng chotok tugul ko kimakat korib ng'atutik chotok kou yekakemwoi kele mami kewelut nekibit eng kandoinatetab Joshua ko amu kisub ng'atutik tugul chekikasyi kong'at Musa. Ng'atutik kingen kele kingipkikochi Musa ng'atutik eng tulwetab Sinai. Ko kingekoib ng'atutik chotok ko kimi kanetusiek anan kimi ng'atutik 613 chekimi koboto ng'atutik 10 ko chutok tugul nguno ko chekinyolu kosub Joshua amat kometo as kosub oret nekikikochi Jehova akolechi Jehova ami koboten. Mwawech ne kitabutab Epesoek 6 kaitet 10 akoi 18. Epesoek 6 kaitet 10 akoi 18. Mwae yotok kole Epesoek 6 kaitet 10 akoi 18. Nebo let anyun oeku chekimen, notok ko Paulo komwochin kristianik. Nebo let anyun oeku chekimen eng Kiptayat ak eng kimnatetab kamugenyi. Olach karikab luget komugul chebo Jehova sikobit omuch okirinde kaberberisiekab oindet. Amu mobo kabelenyo bogei borto ak korotik akobo laitornatosiek ak kimnatosiek eng baunikab ng'onyuni chebo mesundeito eng lugosiekab tamirmirik chebo yaitiet eng komoswekab kipsengwet noto anyun onam karikab luget komugul chebo Jehova sikobit omuch okirinde eng betut neya ak yekaoyai tugul otononse anyun kokaokermen swonetikwok eng imanit ak kolach karnetab teget nebo imanda ako kaorotyi kelyekwok bekchinet nebo logoiwek chemiach chebo kalyet akonam koboto chun tugul long'etab kayanet neomuchi omise kipchabonik tugul chebo maat chebo inendet neya ak onam kutwetab yetunet ak rotwetab chok nebo tamirmiriet noto ng'oliotab Jehova. Osaa betusiek tugul eng tamirmiriet koboto saet tugul ak kakaikaet ak oripse eng notok ak kakiletabgei tugul ak kakaikaet akobo tugul chetililen akobo ane sikobit kekono twekunet ayat kutinyu abarta eng nyikanatet eng ung'otiet nebo logoiwek chemiach. Notok ko kakobarwech kora kole kou betusiek chekibo Joshua chekikikochi kele nyikanitu, telel, kimitu. Koborwech nitok kora kole akot eng achek eng sobetab kristianatet kocherech Paulo ketelelse eng kayanet amu kale eng yo mobo kabelisienyo borto. Ma karik chekiibe rotwetab chok anan chekiibe bundukisiek kou chekiibe nguno. Kale bobo kabelisienyo tamirmiriet. Makimuchi keterter achegei yemakitinye kayanet. Ako tuguk chekikonech kora ko abu kinetkei akobo ng'oliotab Jehova. Kou yekakimwochi Joshua kelech amat koistoegei kanetisiet nekikanyor eng tai.
Kou noto kikonech ng'oliotab Jehova, saet kesich kayanet ak iterteri ak koborwech kora eng yoto kole mi Jehova kobotech. Ngesoman eng kitabutab Mathayo 28 kaitet 20. Mathayo 28 kaitet 20 komwoe eng yoto kole onet ichek kosub tuguk tugul chakyangatak ak kokero ami kobotok eng betusiek tugul agoi kagesunetab ng'ony. Kobor eng yoto kole mi eng sobenyo nebo kristianatet eng atkan kora. Yekinyoru tiemutik tugul cheibu oindet komostanyo, yekinyoru boriet nebo atkan kora, kengen kele kimuchi kokocherech nito kole kale Jehova ami kero ami kobotok agoi kagesunet. Kingen kele boriet nekitinye komi oindet akine kosersereni eng atkan kora koibu tiemutik, kokanyol kilach karik chechotok ko saet, ng'oliotab Jehova ketiegei asikobit kokonech kimnatet ak kenai kele mi assurance nekikokonech Jehova. Mi Jeiso kobotech eng lugetnyo. Yekikur Jeiso konyo kotebi kobotech ak ketiegei saet ak kesoman ng'oliotab Jehova, kocherech noto kenai kele nga makimi achegei, mi Jehova kobotech. Kou yekiarorchi Joshua kolech ami koboten, kimitu ak kinyikanitu. Kecherech akot akachek kekimekitu ak kenyikanitu, kengen kele akot ngabwa usonaik chekabwa eng tainyo komi Jehova nemi kobotech, nekikoyoshewech kole ami kobotok. Ko ongesoman ng'oliotab Jehova ak ketiegei saet ak kenai kele mi Jehova ak kiterterishei amu kime Kristo eng kimurtoiyot. Tos mi chi netinye ng'oliot nemeche kotes? Eng kasar age kotab ketindoi ingen ile kakilechin Joshua kimitu. Kimnatetab Joshua komo kimnatetab karik. Akile biik chekimenye Canaan ko kitindoi irimet nekimakomi pundik alake tugul chekimuchi koingian orit eng komoswek tugul. Ako kitindoi karik chekikimen kosir ngot chebo Misri chekikimen eng betusiek choto. Ko kingong'et lagokab Israel kobendi komelen kitindoi karik. Ki biik kityongon chekimi banda, ako biik chetoek komatindoi karik. Ako mi biik anyun chebo emet chekikotebi akobargei ak bunik. Ter luget nenyolu kwai bororietab Israel eng emetab Canaan. Kakile Joshua kimitu. Kimnatet nebo Joshua ko kayanet nebo Jehova. Joshua koteleli eng taitab Jehova ko inendet ko sarunindet. Ako sarunindet komeche konyapan tuguk chebo Jehova chekikaamis. Nai ile eng emet nebo Canaan komi biikab bororiosiek. Kotabatebekei tebutiet ale kalya Jehova komeche komut bororiet nebo Israel ak ipkoisto biik chekimenye emonoto. Tos ma biikchi? Tos ma bororiosiechu tugul chekimitei ko biikchi? Kalya Jehova kopet kwenutab biik chekikomeng'is akotebe yotok akomanda ichek akole ameche amut biikchu kotebe mbareng'wong. Akoek inendet kiptaiyat nebo luget nekendoita eng luget. Anyoru walet nekamwa eng sirutik chekakile Joshua nyikanitu. Kokangele Joshua nyikanitu, kokale Jehova nyikanatet nakonin kobo japanet nebo emet nekimondoi biik chebunikab Jehova. Ba Jehova emotunwek tugul. Akakole Jehova aibe mbarani matingimi mbaranatak ako mebo kebebertanyi komondoi Jehova. Amu inendet nebo kimnatet ako nenyi tuguk tugul chebo emoni. Nitok ko keborwech kole kinyolu eng muguleldab Joshua tugul
konamak ak Jehova eng nyabanetab emet. Nyolu biik tugul chebo bororiet chekimuti konyaban emet konamgei mugulelwekwak ak Joshua sikobit konyaban emet akoisto bunik chemi. Takoneni takenai eng achek Kristianik kele makoi kiterter bori amu kakisoman kitabutab Efesoek 6:10 kole borienyo ak lugetnyo komabo banyek ak korotik akobo kimnatosiek chebo soet. Kimnatosiek chebo soet ko oindet nekikonyaban borwekyok komeche kemande kimnatet nekikonyaban borwekyok sikobit konyo tamirietab Jehova nyokoib kebeberatak akoisto kimnatet nekikonamech nemakekutik Jehova koek nebo iman. Lugono ko lugetab tamirmiriet, luget nemabo chi, mabo banyek ak mabo korotik. Kakone Jehova kamiset kele kimuchi keterter eng Kristo Jesu. Kimuchi koterter Joshua bororietab Israel eng Joshua kiptaiyandenwa ne sarunindenwa. Kongoi. Mi chi age nemeche kotes? Kongoi mising. Atache Mwalmaya nerube. Kongoi mising, agere ale meche amwa kongoi mising amu kautarwa lesson. Samare tugul ko kaker kaketiny eng kong'wan kasi ne betut ne len borotet ak katerteret. Ko kakesoman kou ye kakasoman akot keketyi eng kitabutab Joshua 1:7-9 ak kesomani taunet 24 koit 40. Kisoman Isaiah 53:10 ak Zaburi 1:1-3 ak ketinye kitabutab Romanik 3:31. Amache atiny tugucho tugul eng summary. Ko Joshua ko kakinyoru abwati amu kakeker kele biikab Israel, lagokab Israel kakimut kong'ete yekokesoman kitabutab Komong'u kong'ete Egypt. Bichu ko kimukotinye atebenwa, icheket ko kikiboisie, kakobwa matinye ki age tugul nekilen nenyu no anan ko ne. Kibwone kityongon eng eunekab Jehova, ureni kakoit anyun kaba konyaban koret nekikakikochi Jehova. Kale Jehova kikayoshechi Abraham, Jacobo, Isaac ak amwochi Musa. Kokakenai kele kakonetech kele kamawalaksei ng'oliotab Jehova, walaksei nenyonet. Kamwau rani kito nekalechin ero aun tun koen tun ngap kolechin chito age kikelech asiyop ilechi iman hapana mane. Ako kikemwa lakini Jehova ng'olionyi kosuldoi. Ara anyun akikochi komeche komanda Beti ak Joshua. Abwoti ale kakilech koret nekikekas kele tindoi kale chego ak kumiat. Ko ngibwat ile len kumiat kityongon akomi chego, ibwat ile kwai mbaret kanetya. Abwoti chitugul kotindoi mpango nenyinet kole yekabanam awakile yekatiach koneng'wong'et. Kobwoti chito kole aeni kole miwek, kole age akole ni, apteche korik, atyon. Ko tugul ko amu cheng'e chitugul mokornatet. Amu akot eng koroni kokibwa biik ak nyokonyabanat koek mokorek alake kolyon alake. Akot nga kekere biik alak chematindoi kotinye biik alake. Lakini tos mokornotonoto ko notok akot eng kanisosiek alak koamdoi ng'alekab borotet. Kolen ngiyai nyo sikesaun asisich ni isich rabinik. Tos Jehova komwaiwech notok borotet ak katerteret. Kekas kele katerteret ko katerter kiterter ne. Kinai lagokab Israel kole mi biik cheechen kosire. Kikitech korikwak yani matindoi yani kikinde ukuta neo nemomuchi
akakilech akobo onome unda otertertoite ano. Kokakikoch anyun Jehovah nakilen ngimeche iyai kiy kekonin instructions anan ko ngimeche ichop amitwogik nyamdutik chekoanyinyen kekonok recipe. Kokakikonech sikobit kenyor katerteret kokakesoman kou ye kakisoman eng kitabutab Joshua 1 akoi koite 7 akoi sokol. Kokale ing yotok kale anyun akikimitu akinyikanitu mising. Akas ikimitu akinyikanitu. Kale yeikimitu imuch iyai irib kou ng'atutik. Kikokochi Jehovah ng'atutik. Kikeker kele kitemene akot alak korib ng'atutik chekakemwochi. Kidogo kakerwai kemwochi Aaron kelechi kikwomosa maketinye akot Mungu ng'et ichopwech mara moja sikobit ketinye Mungu cheu kicham kesoe eng olimbo Egypt. Kokalech ikimitu akinyikanitu. Inai ile mi tuguk chenyokoyoin kotumtumech kakomwa akot pastor kele itumtume sobonwekchok lakini kale nyikanitu amune. Kale amemaste kimasi iwe eutab katam anan iwe chang tuguk che ngap kemach kisub biik choe biik alake kele akot soe kanyoru mite chepyoso nesoe nemi Kisumu oli. Kanyo chekabwa yo nyokosoe keutye kele kakile nyikanitu amemaste isub kabwatutikab biik alak anan iyai ne. Ngwek ng'atutikuk chemite ko chebo ng'atutiet nekimwa Jehovah. Samet chorweng'ung Jehovah nong'ololdosi tuwai kale ikimitu akinyikanitu mising. Malo akot nyikanitu kale nyikanitu mising. Kale amat komanda bukuit netinye ng'atutik. Ibwat kemboi ak bet. Kale akot mwaitita kale kokicham ko lagok inendet nekicholwoken mising. Kale kong'et mama nenyinet kolech ndekatanyikokweri kolech ameche icheng kartasit kitabut ak kalamit akolech ameche isir ikopen bukuit pejit eng pejit. Ko akot kora eng acheket isire ng'oliot isoman akisir ko kakakonin kosir eng muguleldong'ung akiyam amu ikose amu imi yotok mi kabwatutikuk yotok kokonin ibwat ng'oliotab Jehovah ak kayamisutikuk chekakonin simetoptopen ameiwe yekaitit usonit nekait imite itononi. Ki age tugul ko Jehovah akine meche borotet eng sobondong'ung. Ama borotet inegei nebo korik nebo tuguk chebendi akobeku. Ngap komi biik alake chekakile konyor million konyor nasibu nebo millionit. Ilen ikasi ile ikere chichono tebe ngiwe Torkatero kole chichoto kokikanyor million ata makotinye kikochop ko kaborotet notok achacha. Kaborotet nekitindoi ko ketonone ng'oliotab Jehovah asikobit kisir muguleldonyo. Ngometinye anan komite inget ile Jehovah koboin, Jehovah neribin asimemian ak lagokuk ak biikuk asikobit konai chito age Jehovah ko amu kakirikyi inendet koek inendet neketonone eng ng'olionyi asikobit kiyan ng'oliondoni eng sait age tugul. Kokale eng kitabutab Zaburi agenge koitet 1 akoi 2 kole ne Zaburi mwoe akobo chito neiberurot. Kale kitabutab Zaburi 1 koitet 1 akoi 2 kale iberurot chi nemaname ng'alekab biik cheyachen amatonone oretab kiptengekinik amatebe kecheretab sosit ako boiboitune ng'atutietab Jehovah akobwototi ng'atutienyi bet ak kemboi. Kaek noto neikosekei eng ng'oliot eng sait age tugul amu yoe boisiet kait
emetab yuto kakekochi emet kaka kimapkoba kochongan konomchigei ako yani koek kipsopchigei kiba konyapan akoboishechi Jehova akokoitoi tuguk chetindoi eng nguno ketindoi abwat ng'aliotab Saga le Jehova iweku Saga chechiket akikoite ng'alekab yani sadaka chekibendi keteche kaniset yutok imenye amu mi biik alake chetindoi kikakomwoe akot en kimwoe arap Maru kole tinye ketu chito karit atya kotebe yun atya konyo nyekesae ketit amune amu konamchigei chito tuguk alya mekoite akinget ile ki age tugul koboten ane kakenai kele Jehova nekiyoech Jehova nebo tuguk tugul ko kalya kouit ngikoite asikobit ngomamitei komuchi akot itebi maame rubet lazima komi Jehova akinye ngele ngebwat kele Musa kiwo betusiek 40 komakikas kele kikiipchi amitwogik Musa yae kiribe Jehova ko kiikochin Jehova amitwogik akot achek melen ile Jehova nekibo atkinye ko Jehova nesirtoi Jehova netakomitei Jehova neribech nekonech asikobit kemuch iterter eng kayanet ako kayanet ko kora kerib ng'atutikab Jehova konech asikobit keyai mission nekikonech Jehova amu agenge age tugul kotindoi boisiet nekikonech Jehova iyai asikobit chokchinet sikowek Jeiso komemuchi imuterter iyai boisionik chotok amu ketou iyai ile achengen kotiutye kamuget ko Jehova nekonech kiterter kou lagokab Israel nekiimuch koitita ipkonyor emet ne notok kakile kinyitat chego konyitat yani katerteret komakolo katerteret eng acheket nekit koit Jeiso matony komilech tuguk chemitei chekokoit chekororon kimokchinigei man lakini netai kenyoru borotet ko kekimitu eng ng'oliotab Jehova mising ako notok kecheng ng'oliotab Jehova sikobit kosirak eng muguleldonyo eng age tugul nekiyoe kokonech Jehova kekere eng konyekchik. Asome mwalimuinik ngotko mitei kiy nemoche koteshi kosiketes sikobit kiwong yotok amu kakwo sait. Atinye kityo ng'oliot agenge Lilian nekameche amwa akobo kang'alal kitabutab betutab kosomok kasi akobo chetononiotin chekimen kokonech nebo kwang'wan kasi keeku borotet ak katerterisiet ko maimukakse ng'alechu tuwai ngot ketinye kit agenge mi tuguk chemuch kokerech asikobit makisuldae simakieku chekimen ak keeku nyabanik ak keeku katerterik chebo borotet nekikonech Jehova. Agenge no koni kito nekikure katuituet. Kale bitu katuituet korok. Tos kituitui eng ortinwek cheine konech kale bitu kito nekikure eng kristianik ko bitu kito nekikure compromise. Simeeku chito nekim komukai compromise eng ng'oliotab Jehova. Kainde kit age neilenigei angakong'etin anganumyo banda eng sang ako sokotora ongero tukikitei banda nyorok mutai tigele kanisa saa ngapi chu komaichobe kain tugul igeronu ile kakorikyi betutab sabato nyolu ayai ne betutab chobet ko ne betutab chobet eng achek mutai ngelen keker kokergei bororiet nemite sang ak nemite ko ile ngele aja kotiliochinen kwam rube lagok ko kitebege ile kotom rube lagok man rakechobe kain lakini amu mamite betutab Jehova nekichin asikobit itonon kotugul ak iker tai amait yotok asichoboke kokonech kekompromaisen logoiwek chemechen kele ingen Jehova kole kachelewan rani kanisa
kamakomi maana kotawa akot kekerorwo anyone kero kalya mewe matinga echelewan ile ngawo atawirtagei ipakas tutikin choto akiweke kou makoiwet ke kamaiwe kalya sikoyeku chito nechomin karap kokatenye ilechini biik onge chomye onge teken logoiwek chemeche onge sochigei koyekinye neingen katikati nebo chepyosok akishe iwir ile kero cheplasgei yani kelach kwenik kasutonigei konyone ko karap kokomwoitoi chorwenyi nemi yu ko karap kokomaimi amu yani makokase biik logoiwek chemechen akot ndetononi rani akiamte kale tuguk chemengechen chekiistoigei eng logoiwek chemechen chekakekonech amu makikasit ko chotok chekonech keeku chekituitui kotko mutai ngokekas ile kakikas anom kole kiamwa ng'oliot kibe kweyot komae kanyote itononen tainyi akimwochi ile chame Jeiso amu imwoiten ile chame Jeiso akingen ile ng'oliot kibe kweyot nekikamwa atkinye kikakas kotukokase ng'alechoto mararechini kityo kole ile chame Jeiso angoyot kinye ko tuguk chemengechen chekirindoech kotko maokikimen koistoindet kimnatenyo nakataba tamirmiriet nekakonech kipsengwet koisto kotkochuchuchak tamirmirietnyo kochuchuak kotkomisok maat nebo tamirmiriet eng oritinyo akeeku borwek puch chemaketinye kimnatetab tamirmiriet eng oritinyo ngongole kwamda chito logoiwek chemechen komakwamdoksei amu tindoi kalelanet eng oritinyi nemakomi tamirmirietab Jehova eng orit. Kameche ates ing yo kora kito nekakamwa Pastor Nyalile akobo biik chekibo Canaan kele kikalya sikodisplasen Jehova akokochi lagokab Israel. Ngisoman eng komong'u taunet 15 kaitit 16 kokimwa eng yoto kole ak tun wekugei kokeny kobwone yu eng ibinda nebo 4 amu tomo konyi tengektab Amorik. Kekere eng yoto kele kikochi Jehova Amorik kenyisiek 400 kosik. Lakini kikose eng yoto kele kitestai icheket kikoitoi sacrifice kokoito lagok kosoe kanamonik akoborgei ak biik alak chekimi nganasok chekinekite icheket. Ko ki rirenetab Jehova nekikochi icheket kowal mugulelwekwak komawalakis. Ngesoman kora eng nekibwote ng'atutik ngekas yoto nekibwote ng'atutik 9 kaitit 4 komwoe ine yoto kale amatimwa eng muguleldong'ung. Noto kong'ololi Musa kobwotyin Musa Israelik ngelelnatosiekwak. Kale matimwa eng muguleldong'ung yekakon Jehova ichek eng taing'ung ile kiityo Jehova emoni kobunjo amu imandanyu akone Jehova bororiosiechu eng taing'ung amu sokornatenwa. Kekere kele kisokornatet nekitinye bichotok. Konoto nekikochi Jehova kingokochi kenyisiek 400 komami kiy nekiyai. Ko kiit Jehova eng yoto kole kiisto bichotok ako konde lagokab Israel yoto kou kikearorchi. Kou noto ngengelelse eng taitab Jehova kwae Jehova ko kiit nekakomwa komawalaksei. Yae Jehova imanda. Kongoi. chekiwang'u kokacham ole kang'alalda Jumatatu kole tuguk 4 chekikikochi Joshua kwai: kolanda, konyaban, kopchei borotet, komatebi ng'weny kole kas kakei kole mi boisiet nebo otisiet nebo kayanet. Amu kang'omitu setani konai kole kioterter eng kayanet. Komach kolechi Jehova mutyo kong'uskolech ing yo koistogei Jehova oturuben okwegei. Kokakong'et keeku nolen Ingeresa vigilant neitepchei neng'om akiripsei amu moche nyokochor katerteret ing oretab serwernatet nekabit koek serwet biich anan kobit toiyet anan kelong mising ko kibiyo kemen anan ko tuguchuto tugul kongen kole someune orit boibu tabur nyoe tabur koit usonet kityo nyokolul kole kolul ketit amu kakikwamune orit. Ko nguno akot ing achek yekakebor eng oretab kristianatet ko kakelong'u, kakibatisanin, kanyenyaban baunatet amu atya kakepcheiwok malik.
Ko yutok ye kimuchi kemoiyo malechu, kemoiyo ng'echerok eng kanisa, kemoiyo ne, ko kakonyo kobun setani yutok, tanye keng'olole mising Akan, nekanyo bunyot eng kwenunwa, kot ko kitakon Matata, Akan komi orit yutok yu, kot kebar biik ng'isiat elipushek. Amu kamenegei chito kole ae ko nakamwan ake kesomane faile matile anendet nekiamyeitu ak ang'omitu. Ko ngot ko maimuch setani ko terterin eng oret age, ingele ngap konyo setani korok akinyo kaberberik kuyo ketabuchin kole ako kaibun tiemisiet nekitikin, itonon ile tumekaa kanisa hii bwana, melen kiu pesa nane kingen, kolechini kata congratulations, ikat ilechi ndio, kolechini kim bwana, mauchu koitu amut chu. Manyoru ning nekaba tai, lakini kanyoru ning nebo aeng, kolechini kata ikat kosakek iutye ilacha mananyo katerteret pa Jehova. Kokuno ngap kaberbergei kole atya nyo kolechin iyo kabisa, ilechi acha kipsengwet maane susouto kole saliochi koroepchini. Ko ingomakieku vigilant kerib, ko ka imene ile kianyaban soso kila kitu, akot ing manung'otoik ak kosutik. Kaitu lakwet nekararan nebo kanisa, ing yeit iserwetan ile katunisiet tokomi shida gani. Iwe mutai kot ko kakoisir kong kwondong'ung, ikushi kong age, anan komaimake kiboiyot kakitunin kanyisi lagok kila bas tokomi ne ngolen kole oye kalya miono ne nekeame la mio binemu, yani ikwertegei taken for granted, mwisho kosor ng'ony chichi komanda. Ko ka moche irib ko vigilant, irib manung'otiong'ung ak irib boiyong'ung, irib kong'ung, amu yutok amu skiat kenye kokitya kasit nekiyoe isolosoli kot ialchini tugun isirchini barwet ole kenye kisire baronok kelyon, lakini yekaitun komatimake kiy. Lakini ko yutok kenye kobutakse kot kokeserwetan, ko ne nekikilchinigei kou noto lagok, konin ionate mokornatoshek ak tuguk alak ko kurbuben lagok eng gaa. Boroindo nebo let nitoni nebo service by faith, keku vigilant cheripsei amu boisie setani ortinwek alak sikochor kong'us kole pole pole. Ko nyeirue ikere yakanyo ruondo kole itau ibirtoi met kole kocham atkan kora ko en ako lakwet korone karirchi ing yo keribe ing yo mutai koru kelechi mutyo kole shu ngibingete mutai kakokiib. Komoche korib setani nyokanyo ruondo kole koib kityo mutai ingete iname koroito tabet buch nekamami kiy konyikeib tuguk chun ko ngotoretech simakiruiye akerib nyonunetab Jeiso kou bergeinik 15 cheking'omen chekitinye mwanik eng taishek kwak koripso. Kongoi. Kongoi mising ako kakeker kele kandoinatet nekakenyorune Joshua komi kandoinatet kora eng biik chechang chekikeker akot eng bukuit. Kimuchi kinetege Joshua, kimuchi keker Abraham, inyoru David, inyoru Esther, inyoru Deborah, inyoru Peter akot Paulo. Age tugul eng yotok ko kitindoi kandoinatet chemakergei ak nin. Ko akot eng achek ketinye kandoinatet, lakini kito agenge nekakomwa pasta ko kenyorune katerteret eng notok, eng kenyoru kimnatet nekonech Jehova kokonech eng tamirmiriet. Mbuch ko makoi kimuch kiy age tugul sikobit kekimekitu amu ikere ile kao boisiet yekametochi Musa ko kitoige boisietab Joshua nekitomo koyai Musa, tomo koyae Musa. Kung boisieng'ung kotomo koyae chito age, inyendet neyoe nekikikonin, kikisirchin kele inyendet nekokakikonin. Kometoptopen meiweishe. Ngetoben Jehova ketonone bet ak kemboi koek inendet neindoiwech asikobit kiterter ak asikobit kekur biik chechang kobwanchi Jehova. Chang biik chetomo kokas ng'olyondoni. Ko yekaikas ikilgei isoman ak iyapte akinye. Ko kongoi eng notok eng wikit nenyone kemi lesson namba 2 eng kitabutab Joshua kora keng'olole eng lesson nerubei keng'ach mieindo anan keng'ach mieindo eng Kingeresa kole surprised by grace.
So kitocho eng yotok sikobit kemi kibagenge. Asome kesa asikobit kondoiwech Jehova yekibeshe akoi ketuye betut age kemeche otestai kora omwoiwech eng inatut nebo YouTube akot testimonies chekokoyaagis omwoiwech kekas amu toreti biik alak koker kole ka ng'olyondoni kinetigei sukulit nep Jehova kowolech sobonwekchok eng chechang eng akot achek kemwoe kounoto kora. Kongoi ongesa Jehova nesobei koigeny. Kongoi amu sait nekaikonech keng'alale ng'olyondeng'ung ko mising ko itechech simakipotpoten anan kitobotien amu inyendet neindoiwech kou yekindochini lagokab Israel akot kora akot akicheket kemite eng kabutiet konekit kelande Jehova kesome itebi kobotech eng wikit komugul kesome itebi kobotech ak makeng'ung eng kainetab Jeiso ne Yetindenyo. Amen. Amen. Kongoi.